Lasumuni panang litum theglong hurlo mene di Bollywood film long comedy a role lahi claim do big a man Rajpal Yadav pu inut actor lo comedy star Bollywood industry long non lasumuni na lo do chini ma jail longs do konar jail long lo ke do la pen kupi potsi kupi joini sila sumuni jail long dam nang kok ene ke tum hanang pang ne go mate Bollywood film long ke klang do che thang ho di nang tum theglong le mene fir herap heri punoi mate hangama punoi bhul bhulaiya punoi la son kapre film long lahan nang tum theglong opo sumunit phan non jinso menon jelong su nang ko kopi pol lo nang than bra tum han ningkan kwan phan lo jelong du nang pola tarang than po si ki cheng bang ke lage nang tum chin no lage inut Bollywood long actor lo comedy actor comedy role hai ke klan nang tum theglong uji along Bollywood long Rajpal Yadav who a man arta 54 years old I am UP long UP mane Uttar Pradesh di I am do इनके अलग बॉलीवुड इंडस्ट्री लोग मंचलो वांगचेंग पुलोते दिल क्या करे पु 1993 निका अलग ऐसे स्कूल वॉचमैन आसो रोल से अलग लो आसो फिर अलग को जंगल पु 2000 अनिंकन अलग फिल्म लोग चांस लोग सो फिर अलग हेरा फेरी पेंचेंग लो हंगामा पेंचेंग लो भूल भूले लसुन का प्रे फिल्म ता अलग अफिट बंके बॉलीवुड लोग चांस लोग ओल सीधा नॉन बंके अलग किसुंग टेक्टिक मते जिनसो तमी मेलो हिन पे लांगडम पुलोते नॉन जेलोंग्स दो कोनारा जेलोंग दो लतारंग थान पो सी केचेंग पेंचिनी ना कुपी पोटसी कुपी जॉइनी सिला सुमुनी जेलोंग दो नंग कोक पेने सोनबा के रीजन दुजी एनिने के जेलोंग थाप थटे मेदी खालीमा कुपी पोलो हन जेलोंग थाप थट पुलोते आ रीजन बैंक के चेक बाउंस मते लोन जॉइनी प्रेंग जॉइनी कोसन लो सुप्रेंग ला के एन को अन तंका लो ला चिदी नक दे ला सोलाम चिनी फान 2010 अनिंकान अन दुम दाबंग कोक 2010 अनिंकान राजपाल यादव सोमनी आता पता लापता पुसी फिल्म अलग में थांग पेन सेलाम फान अलग मा थालो ला पेन ला सोफिट अलग तंका वी हलसो अमत अलग मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पुसी कंपनी दो हला दाक पेन ला 5 करोड़ अतंका प्रेंग एंडो इनके ला सोफिट अलग आता पता लापता पुला सो फिल्म अलग में थांग से एक्टर लो सो फिल्म लो इनके फिल्म सेलाम एरा फिर 2nd of November 2012 अनिंकान बंके ला सो फिल्म बन अलग रिलीज पन इनके ला सो फिल्म टोटल बजट के 11 करोड़ अतंका बंसी ला आता पता लापता पुआ फिल्म फान सेलाम लो बट ला सो फिल्म अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप दैट इनके तंका के लॉन्ग को आनो चिनी मा only roughly 42 lakhs wesi ke long ke alang invest kwan lo 11 crore atangka alang ke war tangka long ji mini income do ji mini mo ale do ji mini pusi alang bangke 11 crore preng lai en pen tangka war lo so film lo amara film bangke flop der amat atangka 1 crore anta long li 42 lakhs baxi roughly an maxi long chot pul lang big loss mane lage si huge loss pule pudam ta chok lo loss tip pikhang lo amat apit bangke la pene murali projects private limited tumen mange ahem bang lo tangkarang chehang lo ingkalang bang piune der lo so tadi amat monang pipo pulo ingela so agreement dolo arjiding o phit bang la tumta men men chang phit phe la tumta hai amat 5 crore pen 7 crore on leng rok lo amat to 7 crore bang hai ninang pipo nang litum phat pejo perang pipo pu laso murali projects private limited company amuni tum phan pudol no amal tum che damji lo inke phita pipe bom lo amal laso company hin pen bangke 2018 ninkan Rajpal Yadav phan case pichok inke magistrate court hin pen under section 138 la check bounce por hai tangka bp that por hai laso ajoine 6 month fan jail dam nangji pulo mate lason imprisonment 6 month announce pon lo mate pupon lo court pen inke phit 2019 ni kan bang ala ngako high court on so case fan pon der lo challenge dam lo je jail bang ke chepa dam de mate jail long dam de fan chepa jok fan ala challenge lo amat 2024
foreign income bangke la high court hin pen suspended lo 6 month jail dam nang ji pu bangke dam nang nilu pu suspended lo hai amana por pilo hai alang advocate bang pulo 40 lakhs dum nona ko adjust pen arrange pen tum pipo enke rest of the money will be given letter pujar hai mo pejo pe tum chipi po mate chitu po pu court phan than lo ama 6 month bang jail dam nang didal enke la so phita alang pipe bom lo alang phan notice ta pilo di court pen tangka pinon jat puta notice lai da pi bom lo jat bom lo sita la sumunit pipe dal 15 to 20 times an notice lahan pilo sumuni Rajpal Yadav phan alang piun edar lo tangka amat apit bangke 2nd of February 2026 non herlang hai hearing du thulo court lo amat court pen pulo court atum nang phan jail padam de phanta di suspend lo mate jail dam nang ni lo mo peju pen ji pino la hayan tarang pulo la an arji dinga case 2018 pen non anta piun edet lasi court ahin benda kang hong phan la ining che padingun elo lasi jail dam vek nang popu court hin pen pulo engke notice Rajpal Yadav phan alang phan notice padam lo je surrender no court theng nu wa masi amar feedback ke alang 5th of February 2026 non herlang hai around 5 PM alom alang surrender del court phan surrender lo ni long tangka vi piun e pu than del ki dug jani lo tangka vi del lo alang lo inke I amount bang ke 9 crore an leng rok lo 9 crore nang itu ma than 5 crore loan ke en pen la interest la hai dobom lo 9 crore an leng rok chitun edel amar feedback ke Delhi long Tihar jail long alang phan bank check lo 5th of February 2026 arni earning samapor bank check lo ke non ta alang jail long situ amat I story bang la son kopi polo ke dam nang ke preng a join ni bang pen preng chen lo 5 crore preng chen lo film phan a film pen poisa income pula ma film da flop that amasi alang chilut chok tangka piun edet sinon bang alang jail long turang kok engke asurit munitum mane paan itum pan film long pang nek bang di community ahine la talented o mate expert o talented o munit hai aman alang phan kerabdun bang mani do maplote Bollywood pan industry ke the ki plang tum do pik bang yok ten tarabun edet ma mate wang vi maplote wang adhok muni tum cherap phan alang phan cherap phan asu lamar julo so news ar julo fit sonu sud actor sonu sud nang tum chin no mine alang ta alang non upcoming film phan ke sign phan small amount isi amount pipon po busipu amount bang ke ko an exact than the la dang tum theklong po sonu sud alang official ex handling salong offer pi alang ke tok po dak theklong po li tu kola sonak thak apre ke cherap dun gurmit chaudhary po alang 1 crore 11 lakhs atangka nihin pen cherap dun bu alang cherap dun sonak thak Kamal R Khan pulo sumunita 10 lakhs na pidun po pulo alang ahin pen inke sonak thak inut politician Lalu Prasad Yadav Bihar long li tu mar jilong lo mine prang chief minister alang so Tej Pratap Yadav alang Yadav la Rajpal Yadav ma alang ta inke la Tej Pratap Yadav alang ta 11 lakhs rupees nihin pen na pidun po cherabun sita pleng pelang aru 5 crore bak nang la inke la an bang ke non ke cherab dun tum ka prek tum cherab dun pel an bang ke lang phan cherab dun lo inke la han pa jok phan mate la preng ki tu phan aru 5 crore bak nang la ke ram bang e ko an lo 5 crore be 5 crore ram lo apir interest dobom pat bom lo non bang 9 crore an leng ro inke ko mane pidun ji asolam bang yok ta than bang awelang sta non adhok tum bang cherab dun lo inke John si pidarlo tangka pidarlo bote jok plot po hai inke non jelong situ Delhi Tihar jail puise jail do adak sinon do amasila adak pani si etum charli me bangke preng hormu ke danger o di ladak celebrity jat pe law ke anutin man equal jong si jipiun edel bote lagai si criminal offense pusi pu ko ti non ta bank check
nasi loan mate preng la hawar mu ga ke chelai hor mu ali jong si chitun e pulote en edet sime te en pusita chipi thu un ji sona capacity do jong si capable puta so phit si en ji preng ke en joy o sita ke chitu si kisu ali men ali tum butha engke jong si chitun e delo puta interest se kam bom mati ong bom po la son ben munitum borbar de ta do big gari long le phelang la chi jor nang lap made mortgage di la bank ben le loan en puta bank tung bang po long le la ta nang np lap la son da du asi danger o loan hormu ke mane income ave jada ve pen no si en dur de la phira phrang ma tha the pen en lo pulte en thup de lo pulte moe mi thang se ki sik sak gok ti jail ta dam gok ta hai long le phelang ave de ta hai asi lai problem do si lai pen tum chagli du nai jinon la bang ta non Rajpal Yadav ta la so join ni so loan a join ni lo ki cheng bang ke poisa income i phan la film salam phan en lo 5 crore phir bang ke chilut thu flop that amasi la so join ni sinon lang bang ke apor le he pure theme di munit pe man tuni ko pia por so time danger time per munit phan ke plan ta duk data un jata mala son situation ase than prilo bujilo pese ma thalo la pen chitong thura next interesting content one okay la no trending pic viral pic la sin than